Lamun detutu gama kakak besayang lek seni ada. Coba depet gawean ade dengkah gawe searang oplosan. Paran bido paling kena lelaku beda begawean adekan baik menekan sengak ye cara kita kesenangan. Ame-ame pabu enda tengah langan Didik rame-rame padengen paling dengar. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Apa rame-rame boya batur sabo saya. Maafan kakak kama hari sengak kakak dada pemeta lamu pipayu enteng sehat adekan anak elek kakak. Lamun menung gama kakak diteak dongol angkut barang deku gemas ele tulang sengak side kayu seang. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Didik rame-rame padengen paling dengar. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Apa rame-rame boya batur sabu saya. Lamun detutu gama kakak besayang lek seni ada. Coba depet gawean ade dengkah gawe searang oplosan. Paran bido paling kena lelaku beda begawean adekan baik menekan sengak ye cara kita kesenangan. Lamun menung aduh kakak maafan tiang tunas seang. Lamun side berubah deku gemas bele tulang. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Didik rame-rame padengen paling dengar. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Apa rame-rame boya batur sabu saya. Bu ame-ame pabu enda tengah langan Didik rame-rame padengen